ena. Koša folk, v glavnem, zadnji challenge ni šel, ko sem se predstavljal. Zato danes smo tukaj, zrihtal se nov challenge, v glavnem, moramo voziti džipa čez te ovire. Kris, kaj bomo rekli naprej? Torej, štart je za nami, tam, v onih kantah. Tu imamo lepo levo, desno, ovinek, boš par ovirov in pol na koncu samo se parkiramo nazaj noter, ko smo štartali. Da ne bo prelahko, kot ponavadi, da ne bo spet ta stari vas peljal scat. Ajde, da čujemo. Bom jaz vozil rikvac. In če to zgubiste v rikvac, oba z voskom depiliram 3 une. Dobro. Ok, če zmagam jaz, če ne, unik izgubi. Zmenjeno? Dobro. Tri, dva, ena, štart! Bo? Joj, se bo zvrnil, ko je namona. Da vidimo. Bi mogel iti tle, ne? Malo je falo. Sedemintrideset, 93. Bomo videli. V glavnem, gospodič je tle sekal in zbil oviro. Tako da bo dobil še kazni plus 5 sekund. Ne velja, ne vidim zelene barve, dej. Kaj se to izgovori, stari? Tri, dva, ena, pejdi! Dober je. Pa gre, mali, gre. Viden. Ok, da vidimo zdaj slalom. Dobro. Boljše, priden. Aj, Primo ga je. jaz povozil oviro. Ok, da vidimo, ko se obrne. Dobro. Ajde, rikvac. Že boljše, Ja, obrni. Ok. Dobro. Dober je, No. ajde. Dobro, ni slabo. 38, 42 plus 5 sekund seveda za uno oviro. Tip si mora dati rokavičke, ker je glavni, ne? V glavnem, zdaj se parkirava, ker mora narediti celo pisto kontra in se parkirati z nosom. Tako da prav me zanima, kaj bo prišlo ven. Ena, zdaj! Ok. Je še kar hiter. Ajja! Dober je. Unični smo parafango, jebi ga. Ok. Imamo drevo v gumo, ma nima veze. Ajde slalom. Ok, dober. Malo preveč obrnil. Ajde, dober. Da vidimo. Ok, še ena ovira. Ok. Dobro. Dober je. Koliko? Kaj smo zgubili? Ma ne vem še, bomo videli. Ravno pa če snemati To na desno, tako je razpor. Mamma mia, sem prima drvo, a? In se malo zjebal vanka avto.
bomo popravili, dej. Bom, dejte cajt, da boš povedal kaj, da vem, da Torej, je zmagal. Torej, Da pojeste malo budeka in vas Ian. ubrijan. Ian, 37 pa 93 sekund. Najjači, ne? Jaz 38 pa 42 sekund. Nikola 37 pa 15 sekund. BUM! Ampak Kaj ampak? ti si zbil 2 ovire. Ne, ni šans. Torej, Ni plus 10. šans. To so goljufali. Ne. To je goljufija, stari. Ja, dej, ti jaz samo sem neki zbil izgovori. Jaz eno, Ma je ni šans. ja, In jaz nobeno. ti 2. Ne. Torej, Nisem zgubil, sem vozil rekel, da nisem zgubil. torej oba plus 10, jaz plus 5, logično. Torej, časi so. Jaz 43 pa 42 sekund. Nikola 47 pa 15 sekund. In Ian 47 sekund pa 93. Torej, kdo je izgubil? Ni fair. Zakaj ni fer, ker sem jaz vozil rekvac? Ja. Ja, nič, gremo da vozim naprej, da vidimo. Ian, sej, drugič bo boljše. Ale, dej, naslednji vod bo boljše, dej. Evo nas tu, danes je dan plačila. In si spreman, Jan? Ne. Zdravljen. Ajde, Dej. dej. Komaj Dej, čakam. Da boš imel lepe nogice, da odplačaš kazen. Po moje ni bilo fair, ono. Pa ne bo fer, če jaz sem vozil rekvac, zdaj nehaj, dej. Tu najmlajši ti je zmagal, kaj je s kje tabo? bruka. Pač. Še da jaz sem zbil toliko stvari, če ne. Dobro, dej, čim prej, da rešimo to. Ajde. Koliko? 6 smo rekli, 12, ne? Ajde, gor. Ajoj. Zna kdo to uporabljati? Robčki za nego po depilaciji. Ok, po. Robčki za nego po depilaciji. Robčki za nego po depilaciji. Na, segrevaj. Si grejo, Ena, tako? 2, segrevaj. 3, 4, 5, 6. Koliko smo rekli, Ian? 3. Ne, kaj ne bilo 6? 3 je bilo. A što je spomnil, da je bilo 6? Je bilo 6. Več kot 3 ne gre na moje noge. Pa se imaš veliko Zakaj se telo. greste vse 3? Zato da te bo manj bolelo. Ja. Kaj, vse na eno nogo? Ja, Vse. vse na eno. Danes ne boš hodil, ne, Jan. Ajoj, prav tam. Kaj naredimo, Kris? Vsake eno in eno skupaj. Ajde. Kaj to, kam damo? Imam Boš jih tudi je? eno. Dejte tle zadaj, samo. Ne, ajde. zlepi ga. Ajde. Drži. Hvala. Dej, Ian, damo 4, kaj smo Ne. povedali, dej, Smo no. bili zmenjeni za 3. A dobro, ma dej. Pa Nema še veze. malo stisnemo. Ajde, zlepi si eno sam, naj ti bo. Ajoj. Si siguran, da ne boš ti čitote? Ha? Aha. Ajde, naj ti bo. Naj ti bo že, ki si izgubil. Si? Aj, dio. Dej, strgaj še te dve, dej. Ajde. Lele, mava. Kris? Čakaj, da jo Dej, damo ona bo bolela. skupaj. 1, 2. 3. Lele. Kako zgleda? Dej, Pa še? kaj se moram imeti tako kopat? Ja, tako boš. Majo. Na. Evo, folk, Ian je plačal kazen, tako da se vidimo v naslednjem videu. Čau.